Natanya kono mulu paromaemon. Kuboto do mga songon dia. Dalam memang dak kuri pagawi paromaemu dang nagahuli puna paromaemu para bulukon. Semula na pasubulog tahun 2007 2020 ano ka na pasubulungon. Do Thomas kahinan. Alani las rohak ko mamereng imana bidikyon. Una plaroilu. Naburju do Thomas. Dalam memang dipas-pas tuan do sudi geleng mo. Ipas madadana ki ipas maho. Permudumu rumah satu nasa hormat dua ikut jolosoh dosi dia dan lagi sama dua kita pesan taima ulus nagajang setorong rabu gajang ma umurmu teropino parmu itu pakamat nomor 2 di bata asabo di permudu-mudu ho danak na pinobon tuhat tuh alani pas satu naik muluson saha sulu saha tebutian 3 ras saha mahita liling mengulu jalan tebang gabian jalan horas udah bahaya betul musik